Prema Hipokratu, ocu moderne medicine, sve bolesti počinju u crijevima. A mi danas znamo da su crijeva naš drugi mozak. Crijeva nisu važna samo za probavu. U crijevima se nalaze milijarde bakterija koje zajedno sa nama, rade zajedno, čine naš mikrobiom, poboljšavaju našu energiju, imunitet, bolje raspoloženje i reguliraju naše hormone. I tu se sada pitamo, da li su bakterije naš prijatelj ili naš neprijatelj? Da bismo to razjasnili, moramo znati da su naš mikrobiom naš prijatelj. One nas štite od loših bakterija koje dolaze izvana i koje mogu uzrokovati bolest. Kada se poremeti mikrobiom u našim crijevima, tada imamo osjećaj nadutosti bez obzira na to koliko smo hrane pojeli. Javlja se onaj osjećaj težine u trbuhu. Može se javiti izmjena proljeva i zatvora. I zapravo se osjećamo umorni bez obzira na to koliko smo spavali. I tada problem više nije samo u našem trbuhu i našim crijevima, nego je problem u cijelom našem organizmu. I pitanje se ne postavlja što izbaciti iz naše svakodnevne prehrane, nego što se događa u našem organizmu i kako mu pomoći. Ako ne znamo što se točno događa u našim crijevima, vrlo često samo nagađamo. Izbacujemo hranu, uvodimo nekakve dodatke prehrani, a rezultat izostaje. Upravo zato u svojoj praksi radim test koji nam daje uvid u trenutno stanje crijeva. Radi se jednostavno, uzorak se šalje u laboratorij, a rezultat nam pokazuje postoji li ravnoteža između dobrih i loših bakterija, ima li znakova upalnih procesa i kako vaša crijeva reagiraju na prehranu kakvu sada imate. Dobre bakterije su nam prijeko potrebne. One nam pomažu probavi. One štite naša crijeva i sprječavaju bolesti koje nastaju ako dođu loše bakterije. Problem nastane kada se nepravilno hranimo i kada se poremeti ta ravnoteža i dolazi do nedostatka naših dobrih bakterija. Crijeva najčešće opterećuju industrijski prerađena i konzervirana hrana, previše šećera i rafiniranih ugljikohidrata, prevelika koncentracija pesticida, herbicida, antibiotika u hrani. Isto tako, prevelika upotreba antibiotika kod nas. Nepravilna prehrana, izloženost nespavanju, stresu i stalnim opterećenjima u našem životu. Zato se često dogodi da osoba kaže da jede normalno, a osjeća se loše. Nije problem samo u hrani koju smo mi unijeli u sebe, nego i u tome kako će naše crijeva reagirati na tu hranu. Dobre bakterije u našem crijevu stvaraju zaštitni sloj, barijeru koja sprječava nastanak bolesti. Pomažu nam da se bolje apsorbiraju hranjive tvari, da se stvaraju nama neophodni vitamini, da se stvaraju dopamin i serotonin kao hormoni sreće. Kada se ošteti taj zaštitni sloj, kada se oštete naše dobre bakterije, tada nastupa takozvani sindrom propusnog crijeva. I tada u crijeva i u naše tijelo ulaze otrovi koji tu ne bi trebali biti i tada nastaju kronične bolesti. A što hrani naše dobre bakterije? Vjerovatno niste znali. Ali kada napravite krumpir salatu, što mi jedemo vrlo često, i pustite je da ona odstoji do sutra dan, tada ona više neće biti samo hrana našem tijelu energetska, nego će biti hrana našem mikrobiomu i našim bakterijama. Isto tako, ako navečer natopite zobene pahuljice i pustite ih do sutra dan, tada će se promijeniti njihov sastav i bit će hrana našem mikrobiomu. Na taj način ćete prirodno nahraniti vlastite bakterije. A kako bismo znali što našem mikrobiomu treba, tu nam pomažu razni alati koji nam pomaže vidjeti što našim crijevima fali, što je poremećeno i na koji način popraviti stanje našeg tijela. Ako ste prepoznali neki od ovih simptoma kod vas i već dugo tražite rješenje, javite se u Life centar. Rado ćemo vas saslušati
i dati vam konkretne savjete kako poboljšati vaše zdravlje.